Undunankulu waKwaZulu Natali uThamsanqa Ntuli uthi bayaleseka iThala Bank. Inkantolo izokwazi ukusilekelela ukuthi sigcine leli ibhange elibalekile kubantu abampisholo, ngoba uyazi ukuthi enkathi umuntu aphinda angene uhulumeni waZulu belisungula kwawukuthi kulekelelwe abantu laba abahluphekayo abampisholo ababenganikezwa ilungelo amabhange lana amanye ukuthi bakwazi ukucosha izinkece zokwenza amabhizinisi bayithuthukise. Emkhosini wempi yaseSandlwana obubanjelwe eNquthu KwaZulu Natal ngoLwesithathu, iphini likaNdunankulu wesizwe samaZulu inkosi uPhathi Sizwe Chiliza linxuse isilo kuba sivikele ibhange eliwumlando wenkosi uMangosuthu Buthelezi. Kuthi abacathamela iThala elumlando nesisekelo somntwana kaphinda angene asebenza ngezikhathi zobunzima, wathi kodwa kuyoba khona ibhangi lomuntu omnyama bese kuzothi ngezikhathi zethu sizothi aliphele sithi aqedwe kwazona lezi cucwana zalomhlaba khona bonga bhubes bonga ngonyama bonga silwe esikhulu kungabhongi wena kepha kubonge inyanda ezulu. Usihlalo wendlu yabaholi bendabuko KwaZulu Natali uthi ukuqedwa kwebhange iThala ngeminye imizamo yokuqeda ngoZulu. Njengamanje nasinguzulu sithathelwa ibhange lethu esithembele kulo sindlu empisholo, okuyibhange sazi ukuthi lisiza kakhulu abantu bakithi futhi lina nezuzo encane. Kulesi sigaba ke bayede sithi thina sesishayela isikhathi lapho njengoZulu omnyama ondlela zimhlophe kufanele sisukume ngazo zombili silwele kungokwethu. iThala Bank lasungulwa njengesikhungo sezentuthuko iThala Development Finance Corporation Limited ngo-1958 nguhulumeni wezabelo wakwaZulu owawuholwa ngumntwana uMangosuthu Buthelezi osakhothama. Kwathi uma kungena uhulumeni wentando yabantu ngo-1994 lehlukaniswa impiko ezimbili, olulodwa olwentuthuko kwathi olunye lwaba olweyinsiza zokubhanga noma ukulondoloza imali.